Alright mga ma'am, mga sir, for this video kung saan pa delete og table. So dali ra jud kayo siya mga ma'am, mga sir. Mag show tables ta. Mag show tables ninyo. O pag show tables nimo, nakita nimo ning duha ka entity diri or ano. Try na to delete si transactions. So as we did sa part 2 na video, which is grab table, tapos pangalan sa table which is transactions, then as you can see it queried or executed. Then pag show tables, it will result this. So nga na nakadali